Hello, and welcome back to Lost Namte channel. In the fine chi bai le effect u. Hey le, voin chu scooter chuak thar an test chinanga an round kwal chinanga. Mo hey hi tu na ka khal me khi Honda chuak thar Dio 125 ani ta ni. An test le nga toy te kan tlan pu nga enge that dan te an check call le do ni Honda hi tunai chu Honda mani po han ka test to tho hi OBD2 kha anon ti khan ta inge OBD2 ti kha OBD2 kha chu an mani tunai vehicle tunai motor chuak thar sim hi enge an mani hianin thil thar an ron da tel to OBD an tia chu khami antenna nin is scooty emo I motor emo khanin a chuan an soitel chuan enge mo chiat na te lo nei khan khata khanin enge an va ko ne kanga chuan a chen kha alo lang mai don ni chu khatiang ang deuh thil technology tharan ni bere chu chon ni ta thil chok tharan ta chuan hi tuna ka khal mek la hi hei kan huang hian Honda Dio 125 an ron ti ta Dio kha man lai Dio kan hriat thina kha 125cc na ron thak ta dei me a chuan a mel po hian ron ti dang lam ta hei a mel te hi a dang lama Dio pa ngai nen hian in ang talo ni a sir vel te hin ang lo ta chuan a ron lian bok ama hi chuan in tuna ka khal lai mek hi aman to zok standard le smart kha ta a smart kha aman to noi khat le sanga le sathum le ti kha ni ta hei tuna ka khat la hi mo disc brake ron ni boka hei ari hi te hi moi ka ter khop ma ari ther me ngo hela hianin ro hian kan lut zoi sarjem se hi thil zo lok tur ka ne a chuanin kan kal le don nia a braking hi afa thave afa man thave ka du scooty brake man lo hi kan soi thina scooty brake man lo deuh hlek hi kan soi thina wang khan hei hi zia khop mai test le don ni ti khan a thi nga la chuan cha bi ngai to lo kha smart key pu gem sa dor han lut lok ang boss karon vlog tlang mai on lut lok helmet ka cha ti do na pu gem sa hi ro hian helmet ka an nei thani adal deu mi ari te hi nal ro a thum ve khang lang mo oi sorry kakalo kain bedone boss hei lo te kan chola pu gem sa dora khan hei petrol hi kan thun tle mang ranga ma se petrol hi helawa amai lai chi liter khatin kilometer somnga borvel tan thai turan hisap khan ni eng lai vel chu min dai turanga kong atlang lawan tia tun lai kong chia ta wangin vanal piang kan en le zewa vanal piang hi tun lai up to date mo wang chon vanal piang kan atlang to tia atlang turanga petrol po lo chi ai thin lo ila petrol te hi atle mani lo wa ke ma ni hi mo kan chi ai vak se la hi lo min ti boi tu chu van nuam ro ve van smooth ve Honda ve mo Honda ka fak na deu chu an product rai rang hi smooth thei lut tuk hi that na nia chuan ari hi anal boka hei rideu exhaust in kina kan endonia ari hi athum moi khop mai ari dut mai moi tak chuan a hand grip hi nuam boka hi akut von hi mo anuam anem nuam khop mai ka tiang te kha hei enge khal nuam le nuam lo ti vel kha kan soi thin kha nia chuan a seat po mong ngain rem thap mo ka tiang kha mong hemi mong lai chin hi anh rem thap mai ni chuta nuam me zelanga point chu thian te dor to zoi ang hi usoi te kan right pui zoram fan chuan na
zoram hel chuak mi dor kha ni ut le zoi nga ngan kal le do ni hei kan start chin lok ang hei hi soi tong khanin a beng cheng do ha me a OBD chu an ti khan ta hei smart key chabi ngai lo ang chi khamo ru khar de wang chi kha chu he ta hen chabi kha ngai lo ta ka ak top ta chabi kha chon hi tiang ka heranga ti khan metar ni ka om chuanin a start top theini chu ti khan a hemi a start po hi a ri lo chi mo tia self ri chuk ang chi khan to lo silent vek to changka khop mai ti kha karon soi du ni kha features sang te kha kan soi ve anga chuan kan kal le ang motor wa tam ve lampang chu a beng cheng lan chawang ei chuan tuna hemi hi lei thei na oma Honda showroom a han chan mari chal tlang ro ta khan mo kan hriat tur chu i Honda hi anin an servicing hi englawa a om ti kha kan hriat angai chota bongkon a khan bongkon bazar pan chuk thang na chuk khanin alo lang me nga hetia tlan thak zel khan kha an servicing an ta chuan chal tlang ro tami hi chu azor na hmun ani ti kha kan hre don ne chuan hei kan thian ten an lo lei to hemi version hi a khal nom thun lo soi tlat me a smooth ti thu te teng ve khan lo soi hei kia ka chuan ringat point ka feel hi hemi dio aman tom zo 110 mo khami ai khan adang lam na chu ama hi han khoi vel po hian hei ani ve nal enge rit lo deuh khating ang kha om ve lo wa ni lek ang kha hei chu atana dang ve zak ani tunlai a hianin product hi tam to chi sang hi tha deuh te scooter te po san than turom to ma se a tha kan ti po la chuan Honda hi chu kan soi lang lo thei lo thin ani Honda sim hi chu an product hi an NG na te a smooth mema hei tuna po a braking hi a tha kan ti khop maya hemi kong chuka han la om deuh ang chi mo in phur tama brake fail ti ve kha chu a om ve don lo ni na hriat khop mai Azia mel khop mai traffic jam han khalpon a smooth nuam pare ti khui khal ha thak ang kha om lo hei hi changka nga he lai switch hi hetia ka me chho chuan traffic jam ka din khanin alo din deuh khanin ama han automatic khain off thei ta kha chu petrol save na ni ta ni chu ani deuh me a look sapo hi hei kan han enanga dio 110 nen khanin adang lam na chu a sirvel te hi nang lawa le a sai shrim po hi ai nang lo ve ni chu to na color hi chisari aron om boka chisari a oma ngal tak aron om tel ni helai chho hi test leng mani po ha test to chak lo test na khan ni ve 125 cc shim hi chu a bhp hi 5 borvel kha ni ta a torque 10 hi ni de veka scooter dang ho nen po ai nang tlang puya chuanin hei tu ta hen hei hi ala tharang renga lelama chuanin kan la khal nal lo bok nen a po chu tlem chuanin adang lam ve deuh anna lo deuh leka ma se a feature heta ka du deuh pakhat chu a exhaust ri hi ka du ta ni ari thar me ari hi moi ver khop mai hei hi nice neck mai petrol hi a phezeu renga van a piang an kong tlang to te lo chi ai thin lo la mo kong tlang lo te hi in chi ai vak zela nga ma hian petrol hi wang po hi lo ke mani hian kan ti wang jok thin hi nia ai nga ma hian in lo chi ai vak zela in tlara te khan enge hei hi trul na mo khatiang thil ho lu tuk te chu i kong hi a ping rang don lo ti te hi hriat tur kan mang ang thina
lo phang over big hi in lo thrin a hi thalo dam doi ei tharo tiang ho khan in boi thak Honda Dio 125 OBD2 kan khal me ka di chuak thar a khala nuam le amai ro chu a ke pam hi ala tam dewa tlem in min so na ve deu ti zong ani mai hei hi Grazia khania Grazia kha an discontinue to Grazia ya hei hi tuna hian Honda hian an ron ti chuak thar le ta ni inga tinge Grazia khan discontinue de kher hi chu nge chan ka shelo la om ve tho se chu tra ve tho sin wale choice tur te hian tam ve se mo Grazia khan ti top le de me poi khop me petrol ren deu off dan hi chang kang tu ka ti boi deu thina off e ka thiam hi ngai tun lai vehicle chuak thar chu mo motor po scooter po le ka thiam hi ngai to ni BA pass satli ringot khan to lo metal hi pass zel ngai to motor changkang ho nei tur phei jon features neu eng mo hi tam tol tu ka kan va review ve po hen kan hoi hu zel to mai wang chuan no pang te nin lo en thin ti ka sia le kha ka zir tur le khai that in zirula chuan nakina doctor te lo ninga ke ang hen in vlog lo don ne tu wang chuan in le kha zir hi that thi poi mo vlog hi a tha lo ka ti na ni chong lo thil re rang hi ei zon na hi chu i na tho khanin i do kana chok me cho ada thei chonin a tha ni me eng na po thok la a poi na reng om lo na tho lo zok hi ni poi zok chu na kan tho lo chon o kan nei te hin boi thak mo tu wang chon in na hi tho trang tur mishing kan ni chon kan dam chung toi te hian o zong te hi chu lei tur lom mo tu wang chuan kha viewers te khan in lo shadon ya ti kha karan sei du ani a grip a hi a hand grip hi a me nuam lu tuka a ban jok lek tlek ani hi male a von hi nuam lu tuka mo hei khau chung te khau ve thin kha hei a von a nuam lu tuka a ban lek drop trep jok ani an kwal tha tonga Honda khan kan da le to don yen nei tu te ta mi ta kan khal mai a ka channel a hian in ron comment te hian in chen khat hi chuan in mi ta in test mi te hin ron ti le ringot thina inge kan video siam chan te po kha om ve mi pa hi kan phun pe talu tuk hi social media hian kan in en chian deuh hlek chu ngai ni mi pa hi kan phun rang me mo social media hian internet warrior se kan tam tol tuka chuwang chuan in mi pa hian kan mental health hi a cheto hle ti kha zoram mi pui the in en fiat deng ti kha karon soi du ni back to the subject kan test lai alut lenga chuan Honda kan tlan lut nga kan walk around vel don ni chu kan enanga aman zat kha a standard zo kha singkwa le sanga borvel ne chuan hemi hi ka kallai hi noi khat le sanga ni zo to lo tun lai chananga chuan mo scooty tam tak te nuai khat le sing thum ti borvel te ni chho to chuwang chuan hei hi a to lo khop mai tun lai chuaka chu 125 ro a chuan in features ron ken zong nen hei smart key ti te hi mo changkang khang thil ruk mai thei lo scooty ruk thei lo karon ti to kha ma dio karon test po kha khatiang deu ni wang khanin a thil ron chom le aman hi chu a to lo khop mai ti kha karon soi du ni ka channel in lo entry na tu na lo en mek te po hian en ringot lo la lo subscribe ro poisa hek lo rang in lo subscribe khan thak lo thak bera chu in kut zung pui mor kha thak deu nga ti zong ni mai chu hela hi Honda showroom zo te Honda is upstairs hay chunga om ti kha an tlan lut chho teng Viper mix lo zor le tlat Viper mix ka lo khal chho deng
Honda lút lẹ tông hei kan walk around ngo zote Honda size 10 ti khan thingal dei petrol chu lo tlem ve deuh to ni kha ni light LED daytime ngor on lock Cái miss ông mi in lâu vào đầu trình đó nên manager nè chuan hei en lokang display thi moi ra ulu to ka hei aron kir bep me eng te hi chuan Nissin brake hi ron manga hei a that na ne Honda ho chu braking thatak hi ron mang tala side panel moi ra khop mai hei color dang boka hei moi ma se hei chu standard khan ta drum jok khamo hei chu man plom jok khan yan book to ni he ma biakin a book ani he mala hei drum ani ta hei man plom thret kha noi kai lo khamo noi kai lo chuan zia tak ani chuan he ta hian an kalanga hei chu hei po drum hei dio khan ta dio le hei chu he ein len le ni chumo ein len le ve phian ni ma se luk suin ang tre ba moi khop mai zia rang chuan hemi color hi moi ka tia tuna oma chuan hei hi dio khan ta hei in tha thiam menga hei chu ate zok ani chumo zok ana chuan ngor walk around na hei hi kick start car on omlo ani he ngai khar lo ha chu kick start khamo chuan enge han soi tur a chung hong lokang chung hi kan hong anga po helmet pakhat chu leng ta chuanin he tiang la ya petrol i tanki englo na om hi tha ka te chan chu he ti a hon na a si thon kher nga yang hi boi thak thina chuang chuan headline kan metanga khan hi roin hong ta dan petrol kan da na tur han ta ni petrol thun na mo a kha tha chuan hei a silencer a exhaust ko ni aron ma ri kha amoi ka ti to kan chi na kan ri kha ron thum be det ta a kha zia khop mai chuan a tail light chu nen tian kan honga indicator nia chuan hei H smart ti mo man tau chi ha alo ni ta chuan in du chuan heta loan pona ti theya exchange kha an ti thei bok ta intinan I tuna company dang dei po I lo nei ta scooter emo bike emo po ka kha nang mana I sal du kher lo chuan heta iron kal puyanga kha amanan lo chut sak cheunga chuan kha amana zir khan hemi hi in du kha in exchange theini chin va thlak theng theini chu claim pek bel khan mo thar kha in two wheeler lui aman khan chut sak cheung kha ta tang khan I an thlak theng thei chau ti kha khan kal pui ni Honda hian mo azia kop me manina har sa taka zor ngai lo khan ti hian osamte na lo thlak sak thei chau ni ti karon soitel du ani zia khop mai chuan headlight kha chu kan hrewe kanga LED bulb mang to lo mo an kha ani alloy ron ni boka chuan a version niam a po hen alloy mang vek ti kha karon soi do chuan a drum ho hi hei kick na hi alo om ve ni hi helama chon mo a version niam zo kan chon kick start na oma ma se aman to hen om lo thung ti kha karon soi do ni zong kha vo inna kan test ride video chu ni mai te setro thank you for watching like and subscribe le zel don ya bye hotspots